Yes, kambasuhuze bakunzi ba Samuzozi TV, mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana. Rero tujye ku cyorezo cya Marburg, aho cyamaze kubonerwa urukingo ko guhera kuri iki cyumweru u Rwanda rwatangiye gukingira abantu icyorezo cya Marburg. Minisitiri y'Ubuzima Minisante yatangaje ko guhera kuri iki cyumweru tariki ya 6 Ukwakira 2024 yatangiye gukingira abantu indwara ya Marburg, ikaba yahereye ku bakozi bo kwa muganga n'abagiye bahura n'abarwayi. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana avuga ko u Rwanda rwaraye rwakiriye inkingo za mbere za Marburg zitanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dr Nsanzimana yavuze ko urukingo bagiye guha abanyarwanda rwasuzumwe neza kandi rwizewe ko nta ngaruka ruzagira ku bakingirwa. Ati uru rukingo rwa Marburg mu nkingo zose zimaze igihe zikorwa ni rwo ruteye imbere kurusha izindi zose. Rwakoreshejwe muri Uganda mu mwaka ushize, rwakoreshejwe muri Kenya no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa Maryland. Minisante ivuga ko kugeza kuri uyu wa gatandatu abantu 46 ari bo bagaragaje ko barwaye Marburg, muri bo 29 bakaba bari kuvurwa, mu gihe abandi 12 bamaze kwitaba Imana bazira iyi ndwara, abandi 5 barakize. Minisitiri w'Ubuzima avuga ko hari n'imiti 2 yabonetse yo guca intege virusi ya Marburg ikanubaka ubudahangarwa bw'umubiri, nayo ikaba yatanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ngo atari nyinshi, ariko agashima abafashije kubona izo nkingo n'imiti yo koherereza abarwayi. Dr Nsanzimana avuga ko ukurikije uko ibintu byifashe kugeza ubu, asanga hari icyizere cy'uko virusi ya Marburg izarangira vuba, ahereye ku rugero rw'abantu 5 bamaze gukira iriya ndwara ya Marburg. Ati no kuri iki cyumweru hari abandi bantu biteganya ko bari bukire bazasezererwa bataye. Aya ngaya akaba ari amakuru yasohowe n'ikigo gishinzwe ubuzima Minisante cyita ku bantu ko habonetse urukingo. Nkaba mbashimira mwabashije gukurikira aya makuru, mukaba muyarangije. Mbibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru akomeze abageraho ku gihe. Thank you.